Hello everyone, myam puna mo kay channel da taram nokchari adang ngasi mamai sa ambo kedri puna wong na sa ngon dare ai mamit khui ana ado ai keim nungai ta ba lei jai de ai mamit khu bani isana su haijari sni ai mamit khui ana adu do ngasi di ke no taw doi ne ba ko mayam na nahan dagi haidi yam na hairak pa de mamit surgery to hana so ai ngasi se khara su wakhan je nungai ta do na khara su mamit su kudu ada ngasi na taw do se mamita eyelid hap toy ne ba ko ada se e oji ke shum ke dri do ke bdu su lage ke bdu su lage kamai ke khot pada adu ga ngasi eyelid hap toy ni se sini ba ko aina hap toy se oji si se na kaino da gi ina lo hong ba matam da manipur da gi pura an bane akoi angang sing ama da taraga si se aina lo ba matam da 250 da lo ke ba ko ngasi me am da lage eyelid tape hapaga kamai taw ba da ada ke base haurasi adu ngasi special loina ngasi se keno ta doni ai le sabi ring ai photo so album se jengan doni ada I wedding album se jengan doni adu me am na video se lo bo yeng view adu ga ai gi video se yeng ba puna mak like amount tang nam jan biro subscribe to sala adu ga share to sala adu ga specially like ka bi no adu ai like se ai me am na like ke ka ta ko se ga yam sa thina harawe ba ko si kera ga masak to kamai to bu du ula ge adu video se harasi let's get started tigi ke zaba makeup ni aina ngasi taw doi se ando ai ahan bada se tairani product ni sidi udla ro ya baka dum foundation sidi eyeshadow se taw doi ni aji glore foundation dei baeng sidi chandon du thin doi ni myam myam ai siga kai eyeshadow taiba hore ado ai se eyeshadow taiba haitamni aduna ai brush na oina tawdre makuna oina tawre kanada aingondo makuna tawba se nungar ba ko makuna tawra di jengo ani rak sat hai ba dum ya khibni ngo ya khibni uraba ya rizoraba adi aingonda brush tagi makuna hena nungai ba adagi di brush na mapan oi besing se fazana blend tawrani aduga middle da khoi golden color gi khra sim adi khra keno glitter jaw ma jawane ko me ada tewi rani duka gi corner sigana igi highlighter do terani adu myam ai haide haite adu fachatra su faje na harakada bani adu ni do silore ji dulaga eyelid tape na pe adu eyelid tape se khwa ku na tor ka na nap pani ba ko ke noi da agi mami ki mathak se masa noi bani ba che kyaran oi ma oi re hai ba ai se ka kya marawi khambra oi gre ai mi jin ku yeng ji go adalaga huji kai ma kai no nose contour tore do ai jam na di haite to ba contour to ba khot phase ba ko adoge huji eyeliner tairani duga siga aina tai dori chandon se fabric kini akhogi kok to bido adu do ina tairani ba si sem mangan kyam to e ba adom nahan manipur dagi daro bodoi lakpo do moi di brush na tai ado khodi brush na tai bodo haite chaina dum tai chandon siri chai si se khoi siri chai ha ba ko ado khoi chandon gi siri chai sina khoi thin bane khodi se da smile thille do khoi kasar di smile na thin nei aduna si sina tawraga thille mamai da blush tawre ado si mamai blush se aigidi adum eyeshadow na tawe habadi eyeshadow na tawba se engonda di nungai duga khara mayek lana bagi damakta makha da highlighter taire dularaga gi mamit makha da mamit launa bagi khara tawre keke namage adu mem comment haibiramo aingo bindi achoba nambana fajabra macha nambana fajabra habado ado ai siga hojik lipstick thare adu loraga ai look hojik oidre
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯎꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ